mumeze mute ndizera ko mwongeye kwirwa neza, mumeze neza, umunsi wabagendekeye neza. Ikintu twemeje ubu ngubu ni ukubaha inkuru z'abasitari cyane ba hano mu Rwanda. Muri ino minsi turi kwamamaza Kagame, Perezida wacu Paul Kagame. Hari abantu bamaze bari kuvuga ngo theben, abandi bagiye kwamamaza, barebe bagiye baherekeje umusaza wacu, muzehe wacu, we yigendeye. Theben rwose ntabwo ibi bintu aba birimo. Turamuzana gutyo, ariko uyu munsi mu masaha mu gitondo hari ishusho yagaragaye ye ari kurikodinga indirimbo, tukajya tuvuga siriya ndirimbo buriya ni iyihe, ariko mu kanya birangiye indirimbo isa naho igiye hanze. Iyo ndirimbo iri kuvuga ko umubyeyi wacu Paul Kagame iri kugenda ivuga ibyo yatugejejeho, uburyo abandi bantu batamuzi. Yayirikodinze mu ijwi ryiza cyane. Ngiye kubahaho akantu gatoya ukuntu yaririmbye mwumve, gusa murasanga theben turi kumwe muri ibi bihe byose turimo, yifatanyijwe natwe cyane noneho yaduhaye ijwi ryiza cyane. Murebe mumbwire. Ciao, ubwo tugiye kumva iyo ndirimbo. Abanyarwanda ni twebwe tukuzi, abandi bose bakumenye bukeye. Wakuye u Rwanda mu icuraburindi, none ubu wabaye ubukombe. Imvugo yawe niyo ngiro, ikirogoya umuziro. Nono imvugo yawe niyo ngiro, ikirogoya umuziro. No, ikirogoya umuziro. Uri impano Imana yaduhaye, amahirwe nk'ayasa ya bose. Muri Abanyarwanda turabizi, Paul Kagame turi kumwe nawe. Imvugo yawe niyo ngiro, ikirogoya umuziro. No, imvugo yawe niyo ngiro, ikirogoya umuziro. Wafashe u Rwanda uraruduha, buri wese uba afite ijambo, turajyana.